thir tu le ngai thatu te nilai ni chibai le vekule nisa nama inkhe result ngai nom tak soi tu rom no la chung te chu a thlir hawa angai thlakna kan neanga tin zanin inkhel tur fixer te football Thu Leng lama te lut chho donang o abul tran nan English Premier League ni zana inkhel lama tangin bul tran don ta illa he inelna teibula ma shoi mek tu Liverpool an chak zo lova an king puimol nei tu Nottingham Forest nen gol khat ve ve in pe in anin ne tok he inkhela hian in Forest lam heng goal shot tum ruk an nei ya mikhwal team Liverpool heng goal shot tum som ni pathum an nei thunga inkhel pumpui thira Liverpool an chung nong filor laka point lo chua ko ngai ro anin tluk tlang ta thong an ne soita kang khanin Liverpool ne tu om chun hi Premier League season kalmeka Nottingham Forest si an nei ya season tir na ma khan Anfield ta an lo ne towa tuna atum ni nan anin mat son leya Liverpool hi an chak zo ta chuang lawa inkhel main Arne Slottan phuba kan lang ti te point lo sei ma se point khata anung oi thiam angai ta tho an ne season kalmeka tum ni anin mat sona Liverpool hianin Nottingham Forest si an ne mi alo tinan itsu City ground na inkhel monam taka hian atira train Liverpool an chung nung zoka ma se goal an chua ma hle inkhel tana tanga minute riat na leka Nottingham Forest an elanga siam sak atangin inal na kalmeka chetra mai Chris Uchonin ma an shoi na goal aron khunga tiyang Chris Uthian season kalmek English Premier League ka goal som pathum akhung king ta der ane hemi nu hian Liverpool team in ansipur so tumin an nor na khop maya an goal bo po soita kangin an na hle amai ro chu goal an khung mai lova first half a goal dang alu bel zui talo second half a po goal dang kan mu bel mai lova Liverpool in an nor charchara an thora po seng tange ngein minute chamrok paruk na simika sa siam sak atangin Diego Jota chon ansipur aron suta Liverpool hian goal dang khung bel le ngai tumin norzima se goal dang alu bel zui talova point khata anlung oi thiam angai zui ta anne tihian table tharbera Liverpool he khelsom nia point som ni pasarinen achung bera anlom zui zela Nottingham Forest so pathumna train pahnina anronin suan chawa khelsom ni pakhata point som ni pakhat nen pahnina an chho zui ta anne season lai hol chawa Liverpool team Umbertura kan ngai Chelsea lampo antol thule tange nge ya azona trunga zet mai chakni me mulawa an kalna ni torin an khingpui an mikhwal Bournemouth nen goal ni ve in pe in anin ne tok Stamford Bridge in khela hen Chelsea lam hiling khelan thunun ne khop maya in khel chung zong hian goal shot po tum som ni paruk te me mai an ne ya mikhwal team Bournemouth lam hian goal shot tum sari an nei ve bok in khel han thlir ringa chan Chelsea lam hit chak ngei turangai an ni ya ma se poina ero anin tuktlang ta thong anne soita ken sampro bitsa in khela hian atira tangin game borok tang tak mai kan hmuwa goal po kan hmu ma hle in khel tanga tanga minute som pathum na leka Nicholas Jackson a siam sang atangin Chelsea tan Cole Palmer chon goal aron khunga tihian English forward Cole Palmer hian season kalmeka English Premier League ka hianin goal song pali akhung king ta der maya goal khung tamlama achung bera Mohamed Salah chu goalie chavin aphak to lo anne hemi nu hianin team pahni te anin Norton zui zela first half airo goal dang alu bel lava Chelsea lamin sikhat fain ma an shruai second half a goal thum kan mu bela second half goal ma saber hi minute songa na a penalty tanga Justin Kluivert a goal khung ani ya Bournemouth tan an sipur aron sut goal dang ero alu bel zui mai lova minute samruk pariat na goal dang kan mu bel leya be seilo jok mi khol team Bournemouth tan Ryan Christie siam sak atangin Liverpool ina an helmek Anton Semenyo chunin ma an shruaina goal aron khunga Chelsea team an barakhai chiang hle Chelsea lam hian an sipur sut tumin natakin an norleta goal dang ero alu bel mai lova minute som ko ani thleng point Bournemouth lamin ma an na shruai goal dang lu bel lawin mi khwal team Bournemouth an chak ngei ton ni hian lang man ma se hun top rol deuh tho minute som ko panga na
Chelsea tan hian rei tak a in hliam hnu a rawn kir le English defender Reece James chuan an sipur a rawn suta goal dang lu bel zui talavin team pahnih te hi goal hnih ve ve in pe in an in hne tawka point khata an lung oi thiam angai zui ta an ni tihian Chelsea khel som hni pakhata point som thum pasari nen ma son hlei thei lovin palina anom zui zela Bournemouth lampo khel som hni pakhata point som thum pali nen pasari na anom zui ve zel bok in khel danga he in la champion lai season kalmeka cheche mai Manchester City po an chak zo lo le tange nge ya anin siam thadone moti line anin siam thlei thei lo ani ber mai an king pui mol nei to Brentford nen goal ni ve ve in pe in anin ne tok he in khela hian in City lam hian goal sa tum som ni pakhat an nei ya mol nei to Brentford lam hian goal sa tum som pariat an nei ve boka in khel pumpui thera City lam an chung nung hreta point lo chokonga an ni po hi anin tluk ta an ni GTech Community Stadium in khel mu nom tak maya hian atira train attacking game mu nom tak team paniten an chop chuaka goal mouth action kan ti te goal action te po kan munuala first half a goal lut lavin an train goal lut tam don lo emo kan ti ya second half ai ro goal li kan muta thung second half a goal masaber hi minute samruk paruk na a Phil Foden a goal khung ania goal lut heinan Belgium midfielder Kevin De Bruyne chun a tho lok le hemi nu hian in City lam hian goal dang an khung bel le a minute som sari pariat na English forward Phil Foden chun he in khela a goal ni na le Sydney fire ma an shroina goal aron khunga City lam hian minute somriat pakhat na thlengin ma an shroya Sydney ani vain chak ngei turangai an ni man ma se Brentford lam hian tlombik an tum lava an nor na hle an thora po sengin minute somriat pahni na Royf Lefa siam sak atang yen wisa chun an sipur aron suta mol nei tu Brentford an phur hle an phurna tibel cha turin minute som ko pahni na an sipur an rul zo tange nge ya Luis Potter siam sak atang Christian Norgard chuan an sipur sud na goal thatakin aron khunga goal dang lu bel zui talovin City lam hi chak ngei turangai ni man ma se point khata an lung oi thiam angai zui ta ani tihian table tharbera Manchester City hi khelsom ni pahata point som thum panga nen parukna anom zui zela Brentford lam ero khelsom ni pahata point som ni pariat nen som pahatna tangin somna an chho thunga tlalo tura an beina konga malam an panzel in khelnanga West Ham United le Fulham te in machona West Ham United lamin nenan changa Graham Potteran ain kol nuwa Premier League an game hasabera hian an king pui an mikwal Fulham chu goal thum goal nin an ne he in khela hian West Ham United tan Carlos Soler Thomas Soucek le Lucas Paqueta ten goal an khung theva Fulham lama Alex Iwobi chon goal ni a khung ve buka West Ham United lam an van nei ta zok an ne tihian Graham Potter en goal West Ham United hi khelsom ni pakhata point som ni paruk nen som pahni na an chawa avan toy zok atang Fulham lam ero khelsom ni pakhata point som thum nen pakwana anom zui zel thong Italian Serie A lama lut chho vele taila nizana in khel munam taka AC Milan in point hum an lo chuaka an king pui mol nei tu komo chu goal ni goal khatin an ne he in khela hin Milan team tan Theo Hernandez le Rafael Leo ten goal an khunga komo team tan asan dio chun goal khat a khung ve boka Milan lamin point hum an lo chuak tihian table tharbera Milan lam hi khelsom pakwa point som thum pakhat nen pasari na anin suan chawa komo lam ero khelsom nia point som pakwa nen som parukna anom zui zel thong in khel danga season kalme ka tlom la nei lo Juventus point tlom lo an nei an kal tlon chun zom zela chuti rolin chak result an nei hlei thei meu lava an king pui mol nei tu Atalanta nen goal khat ve ve in pe in anin ne tok he in khela hianin minute somnga palina Juventus team tan Peri Kalulu chon ma an shroina goal a khunga Atalanta tan minute som sari pariat na Matteo Reregi chon an siphur aron suta goal dang lu belavin team pahni te anin ne tok zuita anne tihian table tharbera Juventus khel somnia tum sari chakin tum som pathum zet mai draw result an nei towa chaklo ero an la nei lo thunga
point som thum pali nen pangana anom zui zela Atalanta lampo Kelsom nia point som ni pathum nen pathumna anom zui ve zel bok Juventus lam hi amak khop maya trumruk chaklo to te trumthum chaklo to te a hin an hniam zoka season kalmeka anni hi chaklo la nei lo kha anniya ma se draw result nei tamlur hi atangkai lem lo ti tilang chiang tu te po ani thei ome German Bundesliga lama lut chhovele taila ni zana inkhela Borussia Dortmund anming che khop maya anking puikim lawa khel kai thar team Holstein kel laka goal ni in antlom he inkhela hian mol nei tu Holstein kel team tan hian Chateau Machino Phil Harris Alexander Berarson le John Fetter Arplen goal an khunga an player Luis Holby chu red card ma notes for anibok Borussia Dortmund tan hian Giovanni Reina le Jimmy Gettensten goal an khung ve thunga Beisei lo zo kai thar team kim lawa khel ni bok Holstein kel lam hian in Dortmund hi goal ni in an ne tihian Borussia Dortmund hi khel som pasari point som ni panga nen pakuana anom zui zela European competition khel thailo thut thei din hmuna anding zuita anne nena chang team Holstein kel lam ero khel som pasari point som pakhat nen som pasari na anom zui zela relegation anla betel chunjam zelin arinom inkhel danga champion lai Leverkusen ero anchak thunga anking pui an mikhwal mains laka sikhat fain ne na anchang he inkhela golam chun hi minute somni pariat na Alejandro Grimaldo gol khung ania point thum lo chuanan an mang tangkai tihian table tharbera Leverkusen hi khelsom pasaria point som thum pariat nen pahni na anom zui zela mashwai tu Bayern Munich chu point khat chawin an phak to lova khel khatin an khel tam thung zanin in khel tur fixer lama lut vele taila zanina English Premier League ka azan lai pel dar khata Everton mola Aston Villa chu an leng lu don na Leicester City mola Crystal Palace chu leng lu don bukin Newcastle United in Wolverhampton an mikhwal don na zan lai pel dar khat le chan ve a tebula pahni na Arsenal chuan Tottenham Hotspur an lo mikhwal don na North London derby hin Arsenal in hnenan chan chuan mashwai tu Liverpool an tal buai bok nen nai theina hun tha an nei thei don an ne Italian Serie A ma Inter Milan le Bologna te zanlai pel dar khat le minute sompanga anin machon don na German Bundesliga lama zanin zanlai pel dar khata Bayern Munich le Hoffenheim te anin machon bokang inkhel result le inkhel tur fixer nam kal sanila football thuleng lama lut chho donang o tuntum chu Mikel Arteta thusoi lama tanghen bul tran don taila FA Cup United laka avan doi zoka an tran hnu khan Mikel Arteta chun club ho tu tele bot te hnena arang theyang beratler malam thuam chak adu thu a hril ni in alanga club ho tu telam po hin hei hi an ngai poimo sak ni in tarlan ani bok soita kangin Arsenal hi antler malam an hriam tok lova hemi wangin United laka po an chak zo lo ti la kan soi sorin arinom lo hle hian boina chingfel tur hian Mikel Arteta hian transfer kongka in hong meka sumhan club ho tu te hnena adila club ho tu lampo hian an phal sak don ta a ang hle Pep Guardiola po Erling Haaland laka abe dong chhowe tran nge ni turani ni zan nama khan media ten ankom na Pep Guardiola chuan gol khung konga Erling Haaland chunga kanin ngalu tukhi thil thalo ania thil thalo hul hual anni hun ma salama te kan lo champion to thrina khami kan champion kuma te khan han en taila tlarma kan striker nei thin Sergio Aguero te Gabriel Jesus te Leroy Sané te Riyad Mahrez te Raheem Sterling mai ba ka midang te po anoma chung te chu gol khung thei vek ania anni ho kha hanin tlarta se gol khung thei vek ania an tangkai thin anni tuna ero Erling Haaland hin kanin ngat lutuka midang hian gol khung an tum ve to lo ni berin alanga hei hi kan buaina ber pakhat chu ani ti hin Pep Guardiola chuan asoi Chelsea lampoin antler malam thom sak an tumna konga German Bundesliga club tra Bayern Munich atrangin kumsom pakwa upa Matthias Tel chu senglo antum thu tarlan ani vele ta he thu hini zanla makhan news print lak takte chon antar lang chuai anni Bayern Munich tan season kalme ka Matthias Tel hen khelna mun achang tam lo khop maya inel na kalme ka inel na sang tum sari chi ain lana
goal ala khung lo nge chuti rolin ani hi player theina sang tak nei ani ya khelna mun achan tam tok lo wang te po ti taila kan soi sualin arinom lo Chelsea lam mit atlung hle ni tur anni transfer kongka in hongmeka senglu antuma Bayern Munich lampo hian kaltir anpoi ti lo turangai ani bok Spanish La Liga champion lai Real Madrid lampo season kalmeka anche thattok lo awangin an coach roi lai Carlo Ancelotti chu thlak mai anpoi ti talo niin thu aleng vele tatlat maya inel kalmeka andu ang tok tlap ho tu ten an mulo awangin Carlo Ancelotti thlak tu tur hi anmel chhotran to ni te po tarlan anni soita kangin season kalmeka Real anche thattok lova Champions League ka anche thattok lova Spanish La Liga mashwai tu anni lo bok heng ba ka hian Spanish Super Cup lama final a avan tuizo ka antanga Barcelona laka kher alo ni bok nen Ancelotti laka anlung oi talo ni hin alanga athak tu tur anjong chhoroi ni tur te point alangta Portuguese coach ro puizet mai Jose Mourinho wathu soi hi kan pomzong ani hlomemle Mizo football coach ni mek te point Jose Mourinho thu soi hi han ngai to chiang taila atha omme Jose Mourinho chuan professionalism hi ka ngai poimo emema football coach kani emo player kani point ka izon na hi kada poimo tur ania chumi chu in thre chiang du ni chong keima hen injir na tur in nga hle kum som ni chung zet mai football coach na hi kalo thok towa heng huna te heng ka team te hi ka hoisan ngai lova kan match nei pe in ka team te hi ka troyom zia coach train khat chu club te deu antum don an assistant coach se an chor mai thina hei hi kei chon ka du ve lova team te ber kan ma chon don point ka team te hi ka troyom zela ka team te hi ka da poimo thina ni tin Mourinho chon asoi Arsenal lampoin thu thar lo mom lo tak mai hriat tur an nei ta Manchester United nen aning khel tuma inhliam an forward Gabriel Jesus chu ACL injury ani thu tarlan ani ya Jesus si hlotling taka zai ani to ni in alanga chuti rolling Gabriel Jesus si season kalmeka kan mu arinom to lo ni tarlan ani Jesus si hriat tak khan tun hnaya aron che tha khop maya chuti rolling ACL injury om to zonga lo omber te po ti taila ACL injury aron nei fele ta season kalmeka kan mu arinom talo hle Liverpool lampoin thu thar an neya Darwin Nunes chu chuati ran tumbik lo a ang hle niza lama khan Anfield Watch News lamin atarlan dana Al Hilalina Darwin Nunes senglu tuma pau million samsari an the chuat chu Liverpool lam hian an hnol tak thu puan aniya Darwin Nunes hi chuatir an latum lo ni turangai ani Manchester United legend Rio Ferdinand point Harry Maguire chungchanga angai dan aron soi vereta Rio Ferdinand chon Harry Maguire hi thokhat lai kha chon kei ngai point tha ka ti tok lo thu le United tana khel tura afit lo thu te po khalo soi to thriana amai ro chu tuna ka ngai dan tak hi han soi taila ani hi footballer khel zinga chon ayen ton tlak berni hin ka hria khati khop khan diriam atoka musitu le nui zafiam thu thona nat mang te po an tam hle chuti chung chuan har sat na tam tak ma chonin tu nang hi aron thleng le ya khovela defender thaber te zingami ani ti hi ka chiang ta hle ti in Rio Ferdinand chuan Harry Maguire chungchang hi asoi Liverpool lampoin thu thar an neya antlar malam thuam chak an tumna konga German second Bundesliga club Nürnberg ta na khelmek Stefano Zimas chu senglu antum tur thu tarlan ania amadu tu Chelsea chu makhalin amana po pang million somni the chu antum thu tarlan ani bok Zimas sian season kalmek amang chelo khop maya Sky Sport Germany in atarlan dana tang hit chuanin Liverpool lam hian an senglu thei mai te po arinom Nuno Espirito Santo thu soi hi kan pomzong ani hlomem le Liverpool nen anin machon ma khan Nuno Espirito Santo chuan he na kha thoka tunang din mun ka thleng thei hi kalom emema ka team hlotling taka ka kai hroi thei hi ka in chuan na ani bok ka player te an taima emema sum ringo thianin player tha acher chuak lem lo ti hi ka ngai dan dik tak ani ta ka player te hianin ka chiang emema ka player te hlut na hi ron chut ta ula man to tak an nilawa man tlom taka kan senglu khom te an niya chuti chungchon thatakin anin lan theya
sum hianin player tha te hi acher chuak lem lo ti hi ka ngai dan dik tak ani ta ti in Nuno Espirito Santo chuan asoi he thu a sei zo lok nuwa Liverpool nen anin machona Liverpool nen goal khat ve ve in pe in anin ne to ka Espirito Santo hian asoi su lo te po kan ti theo me Arsenal team tana ro pui taka loin lan to thin Ian Wright point to thar aron nei vele ta Ian Wright chon tun din huna Arsenal hi an thato khop maya Bukayo Saka te Saliba te Gabriel te hi Arsenal lam hian an chel zui zel thei ani chuan team ro pui tak an lani thei don na anin siam lian chho zel te point karing bok World Cup zone nu kha han clear taila tun din huna Liverpool an tha emema Arsenal team hi adot tu an niya Arsenal po hi team thatak an ni amai ro chumi dangina an lo sei photo angin thatok lo na lai chu an neya chumi chu anin thuam thathei ani ngat chuan he team la ber le tun ma po kan lo sei thinanga team la midangina machon an hre emem kha an ni le nge yang tin asoi Steven Gerrard point Lionel Messi le Cristiano Ronaldo chungchanga angai dan aron soya Steven Gerrard chon anni pahnia tunge thazok ti hi Mizo lo ula kai chuan ka duwa an thave ve anni khovela anni ang hi an piang le zen point karing lova in tuklang tak anni ya thiam bik na lai an nei ve ve ya thatok lo na lai po an nei ve ve bok ka soyom zia chu anni hi chu planet danga tang ron kal ang maya theina sang nei anni ya football ti moi tu le football hutna tikang ok tu te anni ti in Steven Gerrard chuan asoi Chelsea lampon Christopher Nkunku chu an thral ngei don ni hin alanga Sky Sport lamin atarlan dana Nkunku hi Bayern Munich lam chan senglu an du thu an sei chiang towa Chelsea lampon Bayern Munich atain Matthias Tel chu senglu an lo tum ve mek bok nen player pani te hi in thleng kwal thei arinom ta ni hin alanga Nkunku hi Chelsea lama kan mu zui arinom lo ta hle Arsenal lampon Dusan Vlahovic chu arukin an lo dor ngei ni hin alanga nizan lama khan news stream tla takin atarlan dana ero Syria tlap thra Juventus lam hian Arsenal ina Dusan Vlahovic an dor na masazok hi an hnol thu tarlan aniya Arsenal lam hi an la bei dong zui lo ne tarlan ani bo Arsenal hi tlar malam an thatok lova an thatok lo na tibel cha turin Gabriel Jesus chu season kalme ka ain lan zui arinom to lova amun ruak lo khatu tan Dusan Vlahovic si senglu antuma ma se nol sak anni tari anni team tok lamin atarlan dana Manchester United lampoin antar malam thuam chak antum na konga RB Salzburg tana in lan mek Dorgales chu senglu antum thu tarlan ani hiya Dorgales senglu tor hian amana po pau million somni vel chu the chu antum ne tarlan anni kum somni pani mi Dorgales season kalme ka RB Salzburg tan tum somni pasari in lan toin gol ruk akhung towa midang gol khung tur siam sak tum ruk anei to bok ache chiat lem lo emawang hinin du tu anei nuala United lam hi an tho maring ber turangai ani thong City lam point thu thar an nei ya Vitore chu an seng lut ngei don ti achiang ta City lam hian kan lo tarlan to ang khang Kusanov po an seng lut tur thu tarlan alo ni towa Palmeiras rang kachak tia minglem an phuasak Vitore po hi an seng lut don ti achiang zui ta Vitore mana hian City lam hian pau million somni pakwa point pali an seng don ani Manchester United lampoin Colomoni chu senglu antum tur thu tarlan ani ya hemi chungchang a hen Luis Enrique point thu thar aron neya Enrique chang Colomoni chungchang hi soi thei ka nei ri lo khop maya engma ke chon ka shelava transfer kongka in hongme ka ero thil thleng thei chu ani amai ro chu tundin mona chon engma soi ka duri lava kan ti mina a that ber na tur thil kan ti zelang ti hin asoi Colomoni hi United lama kan mu thut te po arinom Fabrizio Romano atarlan dana Arsenal lampoin Martin Zubimendi chu senglu antum thu aron tarlang tatlat maya Arsenal hian Zubimendi mana a release tos euro makta doi samruk po the chu anin huam to ni hin alanga Fabrizio Romano atarlan ta ka chuan Arsenal lama hen kan mu thut mai te po arinom ta hle news train khat phei chon inrem na an nei to ni te point antar lang nge Liverpool lam point Joshua Kimmich chu senglu antum tur thu tarlan ani vele ta
Joseph Kimmich seng nu tur hian in sumpo thanem tak the chu an tum bok kan hria tak ang khan Liverpool am hian Trent Alexander-Arnold chu an chan ngei don niin alang chho zela amun ruak lo khatu tang Kimmich hi senglu an tum zui ta an ni Rafael van der Vaart ta thu soi hi kan pum zong ani hlomem le van der Vaart chon Erling Haaland chu ada sang lo khop maya tun na ya khan media ten an kom na van der Vaart chon Erling Haaland hi chom tu ani that lo chonin a thalo ani maya striker thale complete kan ti ang chi khan ni in ke chon ka hreve chi lo an ni season kalmek te han clear le ta ula chom tu anei that chon a tha ma chom tu anei lo chi hinin a complete lo zia chu a ron lang thin an ni chiang takin ka ngai dan soi tai la ani a chang ga yo kare si tha in ke chon ka hre zo ka ti man che that lo point a mai in apal ko theia gola khung le mai thin an ni chu tiang chu Erling Haaland hian ati ve theilova Erling Haaland ain ga yo kare si ka da sang dei zok ti hin Rafael van der Vaart chuan asoi ole hati chin hatun tumata ni tamai se clear tu te ka channel min ngai hlut saka inchunga lom thuga soi tak meu ani like share le subscribe lom han tan min han lak pui le ula thu thar ngai nom tak te nenin mu chau le zel kan tum don nia